A little bit far by Stransky. The big man coming on to Little Fourie, the biggest man and the smallest man on the field. The referee very quickly bowing up and indicating that a Free Stater, Werner van der Merwe it was, who was pushing unnecessarily. So they're just waiting now as Hugh Rees-Edwards comes up here. And Hugh Rees-Edwards is going to take a kick for posts. Just about 2 meters inside his own half. And if he gets this over, the crowd will go mad. The breeze, and possibly from this angle slightly in his favor, as you'll have to bend it in from the right upright if he's got any chance at all. A long way. And Andre Joubert just taking his eyes off the ball, in a vital position for Natal. Well, it was so apparent there, Andre Joubert, just as the ball arrived in his hands, just taking his eyes off it, and he was just looking up to see whether Natal, if there was a chance to run it. But Natal with all sorts of options here. They've got Coxwell on the left-hand side of the scrum. They've got Ayres on the right. They've got Stransky standing directly behind the scrum. It's a good chance for a drop kick. I'm sure that Stompie Fourie will be aware of that, and he'll come off the back of the scrum very quickly. Free State wheeling the Natal scrum. Natal, the vital thing here is for them, the tight five, to try and, as best as possible, to keep that scrum straight and steady. That's a much better scrummage. What will Stransky do? Oh, he's going for the drop, and it's there. And there again, the accuracy of Joel Stransky's boot shows how vital he is to this Natal team, and right in front of the poles, but obviously with the attentions of some of the Free State loose forwards, he snaps that drop over, and this is just what Natal need at this point in time to stretch that lead of theirs. Well, I'm sure that his forwards will be happy with that, because they managed to keep that scrum very steady, and a good ball it was for Stransky. Natal forwards showing up very well. Aitken getting it away there to Val Bartman. This field is very hard. In fact, they haven't had an awful lot of rain here, and the referee will have to keep these tempers in control. Val Bartman, who's made a tremendous difference to the Natal, their whole spirit and their great drive and impetus in the loose phases. Jamerson just with a little dummy. Stransky, nice little grubber kick. Back foot is Badenhorst. Beautifully comes through. Joubert timing his run absolutely to perfection. Cronje feeding Van Tonder. Van Tonder wheeling out of the tackle very well. Looking for Badenhorst. He has a chance because Badenhorst, he's got Miller in the inside. And across comes Ayres. Eventually it's Noble who gets forced out into touch. A good period of play for the Free State. But for further commentary, we transfer to our Afrikaans colleagues, Christo Olivier and Wynand Klaasen. Dus dit is die eerste 20 minute met Natal wat voorloop 6-0. 20 minute wat volop aksie is. Fisies voor is dit baie hard. En dit is 'n wedstryd soos hierdie as Frans Cronje ingooi, Frikkie Botha, Cheese van Tonner, Stompie Fourie, Elgard Miller, Noble wat daar is, Pieter Miller wat insny, Botha Iman wat die bal wil optel, maar dit is die Vrystaters agterlyn wat nie hierdie keer deurkom nie. Maar in 'n wedstryd soos hierdie is dit die span wat die minste foute gaan maak, wat waarskynlik aan die ander kant die beste gaan uitkom. En jy moet jou kanse gebruik. Daar was reeds 2 pogingspale toe van Andre Joubert. Eerste een baie lank. Jamerson na Rees-Edwards. Hier in 'n leë kolletjie met Chris Badenhorst wat baie ver moet omdraai, maar 'n uitstekende skop van Rees-Edwards. Ja, op hierdie stadium 'n baie interessante wedstryd. Natal wat in die eerste 20 minute beter gevaar het in die vaste spel. Baie druk op Vrystaat se voorrye geplaas het. Maar
wat my al betref, Vrystaat se agterlyn baie meer gevaarlik lyk op hierdie stadium. Ons bereid om die bal te dra en hulle doen dit ook heel goed op hierdie stadium. Op die middellyn oorgestuur deur Werner van der Merwe, styger na Frikkie Botha. Die misverstand daar tussen die Vrystaatse voorspelers en Stompie Fourie. Pieter Muller wat pragtig gaan dek, hy na Ewens Skeepers wat van rigting verander. Lourens Prinsloo onder baie groot druk wat die kantlyn moet opsoek, maar dis die Vrystaat wat agtertoe speel, Natal wat vorentoe beweeg en dit is wat tel. Christo, hier gaan die brander, die Meksikaanse brander weer hier voor ons verby. Ja, kan mens dit duidelik sien op die televisie. Dis nou 'n nuwe gier in Natal. Baie goeie gees onder die toeskouers. Ja, ongelooflike atmosfeer as daar ingegooi word. Everton wat goed spring, Natal wat hom wil hê en hom kry. Dis Stransky, Vrystaatse verdediging wat op die proef gestel word. Coxwell wat dit nie kan bemeester nie. Stompie Fourie wat tot die redding van die Vrystaat kom. Rhys Edwards netjies in posisie. Hy word ondersteun deur Sean Gage en deur Aiken, maar die fluitjie van meneer Van Blommestein het reeds geblaas. Daar staan die Rhys Edwards baie swaar op. Lyk my die baie pyn. Op sy rug wys hy daar. Wel 'n baie goeie, of 'n baie amper 'n goeie beweging wat daar skipbreek gelei het. Vrystaat is die stramgrond toe gaan. Fluitjie wat blaas, weer hierdie brander. Daar is Edwards baie hard neergesit deur Andre Joubert so 5 minute of wat terug. En dit lyk nie of hy baie gelukkig is nie. Een van die Natallers, die reserves het reeds hier van die paviljoen afgegaan, seker om 'n bietjie warm te maak. Vrystaat se kwartlyn. Fourie, Helgaard Miller wat baie haastig sal moet maak. Aiken is daar om te pla. Watson wat terugval. Kan dit nie baie goed onder beheer kry nie. 'n Rol in die een wat moeilik is om by te kom. Cheese van Tonner wat daar is. Frans Cronje wat by is. 2-3 tree binnekant Natal se halfgebied waar die bal uitgehaal word deur Cheese van Tonner. En hierdie ou Transvaaler doen reuse werk vir Vrystaat voorlangs, maar eweneens doen Bal Baartman dit van Natal. Ja, definitief. Die twee ou spanmaats wat teen mekaar speel, soos jy reg gesê het. Nee, ek dink Bal Baartman beteken baie vir Natal. Vrystaat 'n beter skram hierdie keer. Stompie Fourie, Helgaard Miller, Pieter Muller, Ewens Skeepers, Andre Joubert, Chris Baartman op die middellyn. Dis Chris Baartman met baie spoed. Aiken wat gaan dekkingswerk doen en eerste daar is. Goeie beweging deur die Vrystaat. Noble wat so 'n bietjie stamp. Ja, hier kon ons nou duidelik sien Vrystaat se agterlyn. Baie vinnig die bal laat loop en baie mooi die man oor bewerkstellig. Chris Baartman se kant. En hy's altyd baie gevaarlik, baie spoed. En hy het die bal baie mooi vorentoe geskop. Maar Andre Aiken baie mooi verdek. Wedstryd wat lyk of hy goed wil lewer vat. Rhys Edwards, dis 'n hoë gee sy voorspelers kans om daar te kom. Andre Kloete wat probeer oorstuur. Gage wat dit het, Rudy Versaghi, Baartman wat verder voer, maar die fluitjie het geblaas. Vorentoe aangee deur die Natallers. Stompie Fourie wat kan ingooi. Dis halfpad tussen Natal kwartlyn in die middellyn. Stompie Fourie. Dis een vir Chris Baartman. Aiken moet terugval. Hy's in posisie met 'n skoonvang. Frikkie Botha is daar, maar Aiken wat pragtige dekkingswerk gaan doen het. Meneer Van Blommestein wat baie haastig moet praat. En dan lyk dit vir my gaan daar 'n strafskop aan Natal kom. Daar kan ons so baie duidelik sien Andrew Aiken se goeie dekverdediging. Hy was natuurlik heel agter op skool. So is nie vir hom vreemd om daai posisie te wees nie. Andre Joubert sluit om die Natallers terug te jaag van waar hulle gekom het. Dis Andre Joubert. Werk deesdae by 'n rekenaarmaatskappy. Klaar met sy diensplig. Wes-Transvaal en Noord-Transvaal, 3 elk in hierdie stadium is dat ver diep ingeskop word. Andre Joubert wat besluit om te hardloop. Voer vir Lourens Prinsloo uit baie spoed, maar ook Watson. Die aanval deur die Natallers. Helgaard Miller wat so 'n bietjie mistas. Ontwyk daar vir Plumtree. Plaas vir Pieter Muller onder groot druk en Stransky het dit. En hier is groot probleme vir die Vrystaat. Dis Ewens Skeepers en Pote iemand wat moet terugval. Noble wat baie vinnig deurkom. Chris Baartman wat ook daar is. En nog steeds is dit die Vrystaaters en die Natallers. Noble wat oor of Stransky wat oorval.
Maar meneer Van Blommenstein gaan hulle terugroep en is die Vrystaat wat moet skram 5 tree van hulle doellyn af. Maar in hierdie stadium Vrystaat wat die foute maak, Natal wat dit uitbuit en hulle loop 6-0 voor. Wel is baie goed en wel vir Vrystaat om die bal rond te gooi, maar ek dink daar is perke. Daar het duidelik gewys, dis nie nodig om elke bal sommer wild en wakker rond te gooi nie. Hulle het hulself onder baie druk geplaas en hulle het Natal nou teruggebring tot op hulle eie doellyn. Uitstekende platform om van aan te val. Stransky. En op die ou en dan die aangee daar na Eers toe wat nie heeltemal die kol getref het nie. En die Vrystaaters wat kan asemhaal. Wel, Natal is nog steeds op die aanval. Hulle is onder Vrystaat se doelpale, maar dis dan Vrystaat se bal. Dit is interessant, Christo, dit lyk vir my al asof Vrystaat se vooruit swaar kry en miskien val daarvoor. Die skeieregter sal dit moet dophou. Ja, hierdie keer staan hy bietjie beter Stompie vir wat dit gaan kry. Baie vinnig met skop, hy's onder groot druk. En dit is Natal wat steeds binne tref afstand bly. Jameson wat op sy hande klap. Stompie Fourie wat onder baie groot druk daar was, min verligting gebring het. Wat goed was van daai vorige skram deur Vrystaat is dat hulle gelyk het of hulle regs met die loopie gekom het, die trio wat regs beweeg het. Dit hulle stanig wat bly en 'n goeie bal terug. Sean Gage. Vryskop aan Vrystaat en hulle sal dit verwelkom. Dit gaan vir hulle geleentheid kry om asem te haal. 12 minute speeltyd oor in hierdie eerste helfte. En 'n wedstryd wat die skare op die punte van hulle sitplekke hou. Vol aksie, Andre Joubert met die buitelyn skop. Vrystaat en Natal het al vir glorieryke wedstryde op hierdie veld gesorg. Dit is altyd baie naby. Kyk hier groot tellings, maar nie een wil bes gee nie. En dit lyk of ons vandag dieselfde gaan sien. Dis Atherton wat goed gespring het. Kebbel wat ondersteun trouwens die hele Natal se pak. Dryf pragtig. Nog steeds op die voete. Hulle speel vorentoe. Kom oor die voordeellyn. Jameson na Stransky. Kom by Van Tonner verby. Kom maar by Werner van der Merwe verby. Maar die volgende linie van verdediging is daar. Atherton wat verder voer. Andre Kloete wat pragtig daar indryf en hom stuit in sy spore. Ja, dit is die eerste keer in 1906, meen ek, Wynand, wat die twee spanne teen mekaar gespeel het. Dit is dus so 84 jaar al wat hulle teen mekaar kragte meet. En ek dink Vrystaat kon nog net 6 keer hier op Durban of in Durban wen. 'n Tal wat baie moeilik is om te klop hier op Kings Park. Ja, die skram met meer as daar die vereiste hoek geswaai. Natal wat verjaar, lyk of hulle die stem baie dik gaan maak. Die Westelike provinsie so 'n week of 2-3 hier lelik geklop 27-9. Goeie voorspelers verjaar, Stransky, Coxwell, lang een na Tony Watson, maar dit was ongelukkig vir die Natallers nie baie goed beoordeel nie. Maar ek dink dit is die ding wat al die Natal ondersteuners bekommer het hierdie hele week. Hulle twee ster centers, Dick Meer en Jeremy Thompson wat beseer is. En almal sit met afwagting en sien hoe Henry Coxwell en Greg Ayres saam gaan vaar. Daar was nou 'n bietjie van 'n foutjie, maar al twee het ondervinding. Hulle het voorheen Natal gespeel, alhoewel Coxwell meer op die loskakel. Andre Kloete wat so 'n bietjie kop onderste bo daar sit. Karel wat vir die Vrystaat al flank gespeel het, agste man gespeel het, vandag hier op slot ingespan word. Vrystaat wat die Natallers natuurlik hulle centers verloor. Vrystaat weer 'n speler soos Nico van der Walt wat waardevolle werk gedoen het. Juis hier in Durban waar hy teen Noord-Transvaal sy enkel gebreek het. Maar dit is steeds Reese Edwards, groot skare. Jy sien daar so deel van hierdie 20.000 hemde is uitgetrek. Dis lekker warm in Durban. Net buite die Vrystaat kwartlyn as Frans Cronje ingooi. Natal wat gestraf word aan die lyn staan. Natal wat daar aan die lyn staan, of die man gestamp het of afgetrek het.
Elgard Miller met die regtervoet. Tony Watson is daar, maar die vlag is omhoog en 'n baie goeie skop van Elgard Miller. Die veld nou feitlik heeltemal in skadu gehou. Veld wat baie hard is. Vrystaaters het gisterand so 6 uur se kant 'n bietjie kom litte losmaak. Waar Baartman maar baie mooi afgeskil het. Everton met ondersteun Aiken baie prominent met die sweetband. Jameson na Stransky ontwyk die aanvallers of die verdedigers. Andre Joubert pragtig in posisie. By hom is dit Greg Ayres. Lawrence Prinsloo wat vinnig deurkom, kry Jameson moet baie haastig maak. Prinsloo is by hom in die Vrystaat het baie ver veld gewen. Dit is baie gevaarlik as mense bal laat spring, bal so naby in jou doellyn. Hierdie klein dingetjies, Wynand, hierdie klein oordeelsfoute wat soms vir 'n span onder baie groot druk plaas, daar so 'n bietjie verander in die lyn staan. Geleentheid vir die Vrystaat om aan te val. Dit is 'n skram so 15 tree van Natal se doellyn af. Stompie Fourie, Elgard Miller, Pieter Miller wat 'n sterk senter is. Bote Iman is 'n gevaarlike aangee. Noble die kan dit in die hande kry. En Lawrence Prinsloo wat ver moet terugval en Tony Watson wat 'n atleet was, 'n naloper op sy dae. En dit word 'n stryd tussen Watson en Chris Badenhorst en is Chris Badenhorst wat baie vinnig sal moet gaan red en hy moet kom skop hier na die diskant toe. En die Natalers se Tony Watson het vir hom onder groot druk geplaas. Maar weer eens die Vrystaatse agterlyn wat aanval, foute maak en Natal wat feitlik die lengte van die veld wen. Ja, dis so 'n wipplankryerry kom mens half sê, maar is definitief so baie foute in die agterlyn. Ek dink hulle moet miskien bietjie meer probeer konsolideer, wilde aangee en elke keer van die aangee verlore. Lawrence Prinsloo wat so 'n bietjie aandag daar gekry het van die spandokter. Hy is die kerel wat elke keer wanneer daar weer geskop word terugval met sy spoed, vreesloos op die balle duik, soos wat hy daar ook weer gemaak het. En dit was effektief want dit het tog vir Tony Watson bietjie gestuit en vir Chris Badenhorst geleentheid gegee om by te kom. 6 minute speeltyd wat oorbly in hierdie helfte. Natal daar die 6 punte voor, 'n strafskop en 'n skepskop. Everton wat goed spring vir Natal wat hierdie bal baie graag sal wil hê. Rudy Versaghi, Jameson, Stransky, nog 'n skepskop poging van hom. Dit is Aiken wat net die ondersteuning moet kry en dan is daar probleme vir die Vrystaat. Loot Miller wat daar probeer inkom, maar dit is die skeieregter wat hulle stop, maar dit is Natal baie sterk op die aanval en dan is daar weer iets wat gebeur daar in die oond, daar in die losgemaal, die manne wat daar begin vat aan mekaar. Meneer van Blommestein baie vinnig hierdie keer by. Ja, daar is so baie op die spel vir albei spanne, so die meere loop so bietjie hoog partykeer. Ja, as Natal hier stewig kan skram, kan daar probleme kom. Aiken moet daar probeer deurdryf. Dis 'n sterk agste man hierdie. Dit is 'n groot toets vir die Vrystaat. Die kollike paar minute wat die oomblik hier voor lê, want dit is die Natalers wat 2-3 tree daar van hulle doellyn af is. Hulle skram goed. Jameson na Stransky, 'n misverstand met Coxwell. Waar Baartman by hom te ondersteun. Plantry is daar, die Vrystaatse verdediging wat moet hou en is Aiken wat oorgaan en die 3 word toegeken. Wel, na al daardie druk moes die 3 seker kom. Hulle 2 skrams gehad op die doellyn van Vrystaat. Alhoewel hier dit vir my amper gelyk asof dit halwe vorentoe aangee was. Dit is moeilik om te sê. Stransky was teruggeduik geweest. Daar kom Andrew Aitken tel baie mooi op en net oorduik. Nou ja, dit is Natal wat 10 punte het. En elke punt in hierdie wedstryd gaan baie belangrik wees. Maar die Natalers wat nog derentyd die voorsprong het of die voordeel het dat hulle voorloop en die voorsprong so geleidelik rek. En as hulle rustyd kan draai, jammer Wynand. Ja, dit is 'n belangrike punte net voor halftyd.
En as Stransky hierdie skop kan oorsit, dat sal dit vir hulle baie meer beteken. En hy maak inderdaad geen fout nie. En is die Natallers met 'n goeie voorsprong van 12 punte. Dis Stransky, Natal 12, Vrystaat 0, 36 minute verstreke. En kom ons kyk net uit die ander hoek uit hoe die 3 gekom het. Nou daar kom Stransky, hulle probeer is Fop aangee en dan kom Walbaardman. Is moeilik om te sê, hy was miskien effens vorentoe. Maar nou ja, die skeieregter was nie in die regte posisie nie en uit in drukkie 3. Dis na die afskop stompie vir wat hom kry. Elgard Miller, Pieter Miller na Eben Skeepers. Bedrieglike senter hierdie na Pieter Miller, soek na ondersteuning. Nie dadelik by nie, Rudy Versaghi wat dit afneem in die hande van Eers na Stransky. Frans Cronje wat vir hom stand is, weer hier in 'n leekkolletjie. Dit is feitelik 'n patroon nou. Chris Badenhorst wat baie ver moet terugval. Hy besluit om aan te val. Hardloop homself daar, nee, toch in die verdediging uit. Frans Cronje, Elgard Miller hier na die diskant toe. Rhys Edwards baie goed in posisie. Wag vir die verdediging, hy gaan sy tyd neem. En die Vrystaaters met hierdie skop terugjaag. Ja, Chris Badenhorst is baie mooi gered daarso, maar die Natallers het hom van die hak afgehaal. Hulle moes hom definitief neergesit het, maar dit wys jou vleuel met al dit goeie dekverdediging kom doen. Laurens Prinsloo is 'n ander voorbeeld wat baie goeie dekverdediging vandag doen vir die Vrystaat. Daar was 3 of 4 sulke geleenthede nou al Wynand waar Vrystaat aanval Andre Joubert in die agterlyn is en groot gapings los hier agter, maar dis Jameson wat dit wegkry na Stransky. Groot iemand wat agterna sit. Chief van Tonner wat pragtig verdedig. Plumtree wat by is. Eben Skeepers wat hom probeer grond toe ry. Andre Toete wat optel, maar hy kom uit 'n onkant posisie. Strafskop word aan Natal toegeken. Binnetref afstand trouwens is in die middel van die veld. Dat was 'n baie mooi breekslag van Joel Stransky daar so en goed teruggespeel na Plumtree. Vrystaaters wat in hierdie stadium die foute gemaak het. Natal wat dit uitgebuit het. En gerieflik voorloop met 12 punte teenoor 0 en met 1 minuut amptelike speeltyd oor in hierdie eerste helfte. Dit is John Plumtree. Eben Skeepers wat daar van die kant af kom. En dan as die bal daar uitkom, is dit Andre Kloete wat daar uit 'n onkant posisie die bal speel. En daarvoor word hy gestraf. Stransky wat dan geleentheid kry om nog 3 punte aan te teken. Dit gaan aan Natal 15 punte besorg as hy slaag. En baie moeilike agterstand vir die Vrystaat om in te haal in die tweede helfte. Stransky, produk van Maritzburg College hier in Natal. Ongelukkig vir hom tref hy die paal. Frans Cronje wat moet bal gooi, Natal wat inklim. 7 agter binne Natal se Vrystaat se kwartgebied. En van Blommestein wat baie hard blaas daar op die fluitjie. Ja, Stransky raak omtrent nou soos naas Botha daai een seisoen nou 2 keer teen die regoppaal vasgeskop in hierdie eerste helfte. Dit was eintlik 'n maklike skop wat hy daar verbrou het. En so breek rustyd dan aan met Natal wat voorloop met 12 punte teenoor 0. Daar die goeie 3 van Aiken en Stransky wat die res van die punte bygevoeg het. 'n Strafskop, 'n skepskop en 'n doelskop. Die rustydtelling hier op Kings Park in Durban. Natal wat voorloop met 12 punte teenoor 0 en daar lê 40 baie interessante en belangrike minute voor. Voorlopig terug na Johannesburg. Coming up after the break, we return to Kings Park for the second half of the match. Iemand groot, iemand sterk. Wie help ons met die regte plan? Iemand groot, iemand sterk. Iemand wat altyd by ons staan. Iemand groot, iemand trots. Iemand soos Metropolitan. Die leef, die leef, die leef, die leef, die leef, die leef, die leef,
Dis die lewensversekeringsplan wat in al jou behoeftes voorsien vir die res van jou lewe. Metropolitan Lewens, dinamiese antwoorde vir mense soos u. Technics, leaders in high-performance hi-fi, brings you all the speed, action and excitement from the world of Formula One. See the San Marino Grand Prix live from Imola on Top Sport this Sunday in Technics Hi-Fi Grand Prix 90, your link with high-performance motorsport. Onthou dan môremiddag om 20:03 op TV2 en TV3 die San Marino Grand Prix van Imola. Die jongste rugbytellings in Durban loop Natal 12-0 voor. Die oostelike provinsie wat met 12 punte teenoor 6 teen Transvaal voorloop. Onthou, hierdie wedstryd word maandag aand op TV vertoon. Dan Noord-Vrystaat wat agter is met 3 punte teenoor 0 in hulle wedstryd teen die Westelike provinsie. En dan in Potchefstroom is Wes-Transvaal en Noord-Transvaal. Daar speel hulle teen mekaar en is sake gelyk op 3 elk. Some interesting things going on at Ellis Park. Before we go back down to Kings Park in Durban, cricket score from England, Worcestershire versus New Zealand. That's the tour match of England. Worcestershire, the current county champions, they are 102 for 5 on the first day of a 3-day match against the tourists. Well, now it's time to go back to Kings Park, and we're going back to see the second half. The half-time score was 12-0. And we join our English commentators, Hugh Bladen, and my old friend from the Eastern Cape, Gavin Cowley. Well, a half in which Natal took just about every opportunity they were offered, apart from that rather bad miss by Joel Stransky, where he missed the penalty right in front of the poles. But this was their try that Andrew Aitken scored as the ball came out to Joel Stransky. A little bit of a misunderstanding with Henry Coxwell. Good work by Val Bartman. Watch how he drives. He actually forces his way out of the tackle there as he goes to ground. Andrew Aitken very quick to spot the loose ball, swiveling around out of the tackle and crashing over. A fantastic game Andrew Aitken has had both on attack and defence. But Gavin, I think a game in which Natal really have taken the most of their opportunities. Free State been shaken out of their normal smooth rhythm, and they'll have to just settle down a bit. There's no question about it, Hugh. In fact, Free State only have themselves to blame thus far. They've made far too many mistakes. They've very often been close to the Natal line, and somewhere along the line, particularly in the back line, the ball's gone astray, and they'll certainly have to improve their game in the second half if they want to come close to winning this match. Well, if Natal win this game, there'll probably be 35,000 people at their next home game. But fantastic support from the local supporters as Andre Joubert restarts. The referee very quickly onto the situation. He's taken good control of the game, has Mr. van Blommestein. He had a very difficult start to the game. After 2 minutes, we had a bit of a punch-up, but Frikkie Boert had just been penalised there for an early tackle. Stransky with the penalty. Hasn't found his touch. Well taken by Prinsloo. Joubert. A lot of pressure from Tony Watson. Jamison. Stransky. Second opportunity. Looking for the open spaces, but it's Eben Skeepers who's read the play well. Little tackle there from Christinova. Beautifully by Andre Joubert. He's got a little bit of space. He'll want support now. It's coming in the form of Chris Badenhorst, and Stransky catching a very good mark. Lovely running off the ball there by Andre Joubert, and superb field there, getting the ball from Eben Skeepers and putting Free State in a good attacking position. In the interim, Joel Stransky has relieved some of that pressure with a good kick. About 8 meters outside the Natal 22. Well back there, it was actually Frikkie Boert who got it back to Johan Steger from the short line out, picked up by Bartman. Good driving by the Natal forwards, a lot of support. Steve Atherton, number 4, just trying to see where the ball is. Val Bartman still in possession. And that was Puerto Himan for Free State. Helgard Miller with a dash. Puerto Himan with a heavy tackle. One of the strengths of the Natal pack this afternoon has been them operating under the proverbial blanket, and they've moved very, very well together, stayed close to each other, and
At this point in time, Andrew Aitken surely must be their player of the match. He's been everywhere on the field, in defence as well as attack, and was rewarded with that try. Well, there's the toughest teak, Puerto Human. You don't often see him receiving attention, but he's had a little bit of trouble with his shoulder. There he picks up the ball. Nice reading of the player's health out. Miller went on the dash there. And in fact, it was, Eben Skeepers who went on. There's Puerto Human just pulling Henry Coxwell out of the play. But as he went down, he seemed to injure his shoulder a bit. But he's okay now. The former Dispatch and Eastern Province stalwart. Done a lot of good work for Free State. Much better scrummage by Free State. Free with the hoist. In there is Frikkie Botha, well played by Andrew Aitken. A lot of Free State jerseys around him. He does well to get it back to Jamison. Well, Free Staters must have got a very solid pep talk at half-time from their captain, Stompie Fourie, because they're putting a lot of pressure on the Natal players, and we saw that sort of pressure on Craig Jamison there, who managed to get the ball into touch. Well, we saw a flash of Western Province leading Northern Free State 6 points to 4. Difficult game for them in Velkom. The referee, you hear clearly there the penalty against John Plumtree, number 7, pushing in the line out. So this will be Andre Hubert's third chance at goal. 2 of them have been, well, the one wasn't that far, but the first kick that he took was just inside his own half. We see the ball going into the line out. The referee perfectly positioned, and he adjudged that John Plumtree had done some pushing before he jumped for the ball. Could this be Free State's first points? Yes, straight and true by Andre Hubert. Penalty, Andre Hubert. I'm sure Andre Hubert feels very relieved with that kick, because he's had some opportunities, perhaps not as easy as what Joel Stransky has had thus far, but that was a vital kick for Free State, and just helps to pull them back into the game a little bit. Stransky employing the deep one. Andre Hubert just making sure that his forwards are behind the ball. Kicks off very well from the 22. Well taken by Visagie. Support from Aitken as he wheels out of the scrum again. Here's Tony Watson with a little bit of space. Crowd baying for a penalty for the high tackle, but the referee allowing advantage. Hasn't indicated the penalty. Jamison, Stransky, Coxwell, Ayers. Ayers got it a little bit earlier than he was expecting. Coxwell again. The referee indicating that Eben Skeepers it was who went in high. And so this penalty right in front of the poles. Once again, we see a fatal mistake there by Orange Free State. And in fact, during the course of this match, we've seen some fairly high tackles. And Tony Watson breaking inside his man, Stompie Fourie taking him fairly high. But I don't think that was the incident that was blown for us. We might just see the ball coming out of the back line. Another quality ball for the Natal back line. We'll see the ball come out to Craig Jamison shortly. And it was in that back line where there was a lot of pressure from the Free State backs, as we see them coming up very quickly onto their men. But unfortunately, too many tackles around the shoulders. So I'm sure that Joel Stransky's heart's beating. He's missed one from almost exactly the same position, but on the other side of the field. But this time he's kept his head down, and it's good. So just as Free State were clawing their way back into the game, they gave away a silly penalty there. .7 minutes into the second half.
Rhys Edwards. Players very often, they wait at the back there. People can't understand why they wait in the in-goal area and for the opposition to come up on them. Why don't they just dot it dead immediately? But it does give their forwards time to trot back and get into position in case they want to take a quick kick or a surprise move, as they've done their short one to Visagie. Beautifully tapped back to Andrew Aitken. Stransky, a lot of pressure there from Eben Skeepers. He has a chance for Skeepers. Can he get over? The ball is wheeling away from him. Eventually it's Peter Miller who gets in. Try for Free State, Peter Miller scored that try. Stransky's kick-in was short, and although Natal managed to win the ball there, we see that thumping tackle there on Andrew Aitken, and the ball unfortunately goes loose, and Eben Skeepers up on the ball, and he gets into a very favourable position. We see Peter Miller coming up on the outside, and that little chip from Skeepers just gives Peter Miller the opportunity of getting over for a try. Meanwhile, Andre Riviere has kicked the conversion, so Natal just with 6 points in the lead. And really the tries have come not through any great attacking play by the teams, but rather through mistakes by the opposition side. There we see that little kick ahead, and Andrew Aitken making good ground there, trying to get it back to Stransky. Eben Skeepers so quickly onto it. He's very quick as Eben Skeepers, and Peter Miller did some very good following up work. He latched onto the fact that Skeepers had found that mistake and kicked ahead, and Peter Miller came up in full flight. Andre Yabert making ground out of his in-goal area. Looking for a long one, hasn't found the touch to Rhys Edwards, who's still looking a little bit dazed from that tackle. But the referee indicating that there was offside, so it will be an option for Jamison. Either a scrum in a very good attacking position or the kick, and of course he's gone for the scrum. Johan Steiger with the black sweatband, Frans Cronier, his hooker. Luit Muller, who stood his ground well at tight head prop for Natal. And of course Natal fortunate in having the former Transvaal hooker Sean Gage as a reserve. Taking over from John Allen. Certainly Transvaal were very sorry to see him go. Jamison, he needs more support. Tony Watson. Ball picked up by Steve Atherton. The top forwards trying to force it loose. That's Steve Atherton. It's Rudy Visagie's lock partner, and at the moment we have Guy Kebbell, who's looking very groggy. I'm sure that he'll receive a little bit of attention from the first aid people. Yes. See how quickly Stompie Fourie gets in amongst his forwards and starts giving in instructions and telling them what he wants from them. Puerto Human, of course, leading the forwards. And at Ellis Park, Transvaal in a little bit of trouble against Eastern Province, trailing 16 points to 9. Western Transvaal, Northern Transvaal leading by 15 points to 7. Not an easy game at Ulan Park for any visiting side. There we see Guy Kebbell looking a little bit dazed at the moment. But happily he's okay. So Johan Steiger just asking the ref if they can re-scrum. Jamison, Stransky, good tackle by Helfright Muller. Peter Miller was going up on the top. The referee pulling him up very quickly for the stoppage in play. And he's indicated the penalty. Indicated the penalty for the high tackle. The Free State, the hierarchy, not at all happy about that. Both Puerto Himan and Stompie Fourie
querying the referee's decision, but quite clearly Stransky's going to go for poles. Well, as with the previous one, sorry to interrupt there, we see Joel Stransky being tackled around his head by Peter Muller, and I don't think the referee had any option but to award a penalty there. And yeah, once again, as mentioned earlier, the Free Staters are cooking their own goose and throwing away opportunities through these unforced errors. Successful with a conversion, 2 penalties and a drop kick. And the flags are up again. Nine points the difference, and Natal really will look to secure some possession now and just keep Free State pinned back in their own half. We've had 13 minutes in the second half. Free State will need to really come up with some new ideas. They're battling to get clean possession in the lineouts. Their scrums are having a lot of pressure from good scrumming by Natal, and they just need their backs to just settle down and bring a bit more fluency into their play. Rhys Edwards making sure of his touch. You might have noticed this afternoon how Joel Stransky and Rhys Edwards in kicking off kicked directly for the poles, and interestingly, there's very often a gap in front of the poles, and they are kicking to try and perhaps get a rebound off the poles, which would fall into open space and really put them on attack. Better jump by Van der Merwe, quickly through and a Talbot offside. Stompie Fourie just looking for an opportunity to run the ball, but I'm sure that Andre Joubert will there. Yes, he comes into picture to go for poles. Good jump there by Van der Merwe. There you can see Rudi Visagie running from an offside position. Again, we see the big man having a little bit of an altercation with Stompie Fourie, who doesn't stand back. Joubert just doesn't seem to have the rhythm today. Perhaps it's that slightly shortened run-up that he's using, but just looking for that little bit of extra distance and not striking that at all according to his high standards. So successful with only 1 out of 4 penalties, and of course he kicked the conversion of Peter Muller's try. Well taken by Chies van Tonda. Picked up by Putehiman, Fourie, Joubert, Schippers. Aiken can't gather it in. Again, a lot of mistakes. Rhys Edwards. He saw that Andre Joubert was up back for it. His Helgaard Miller and Putehiman. Christy Noble coming across from the left wing very quickly. Gets Putehiman into all sorts of trouble. A charge down by Tony Watson. And it was over the 10 metre to the goal line, so there will be a 22 dropout. There was an indication of how important it is to keep chasing the ball, and Christy Noble coming right across from the other side of the field to put some pressure onto the Free State backs there at that point in time. And in the interim, the kick has been 22 dropout, has gone directly into touch, and another basic error by Free State. Well, of course, not only a basic error, Gavin, but it gives Natal the option from the centre scrum. Rhys Edwards has moved up into the back line on the left-hand side. And the referee just indicating that there was an infringement there. Penalty to Free State. And 10 metres because of back chat. Really, I think both coaches are going to have a word with their players about just basic disciplines. And the referee just holding up players. We see Guy Kebbel, I think, who really took a bit of a knock there, and he will be replaced if he is replaced. Here's Guy Kebbel, unfortunately watched by his father and his brother, who have come up from Cape Town, and
we've got Andy Tucker, the former Zimbabwean front ranker, coming on as a replacement. Well, he had a couple of games for Natal earlier in the season, played in the Yardley Gold Series up at Ellis Park. So he can certainly stand his ground, can Andy Tucker. Andre Yabert not finding touch. Rhys Edwards, good catch by Tony Watson. Rhys Edwards also looking for a little bit too much ground. Andre Yabert opens it up. Fourie, there's only one defender. This is Helgat Muller. Skeepers. Taken by Frans Cronje. Tackle from Steve Atherton. Cheese van Tonder working it out well for Free State. They've got a lot of extra men here. This is Andre Yabert. Nicely read by Peter Muller. Beautiful pass into Frikkie Botha. Natal will have to be on their toes here. Stompie Fourie gets well tackled. And Andrew Aiken with a hack ahead. Helgat Muller. He gets it nicely out to Yabert. Well read by Craig Jamison. And Craig Jamison is unable to keep it infield. The most unfortunate situation for Natal there. Jamison obviously very annoyed with himself, and he would have been kicking into tremendous open space at the back with all the Free Staters on attack there. And we have a short stoppage here for an injury. It looks like Henry Coxwell, Huey. Yes, I think it is Henry Coxwell, who interestingly enough all press reports have been that he would be wearing a scrum cap because he has had quite bad concussion, but he's without one. Western Province leading Northern Free State by 15 points to 4. And Northern Transvaal 15 points to 10 up against Western Transvaal. So I'm sure the players will enjoy this respite because despite the fact that there hasn't been an awful lot of scoring, the pace has been thick and fast. Henry Coxwell, who just seemed to have a little bit of an injury to his shoulder, been playing at centre for his club. Andre Kluter, who's been moving around the line out a little bit there. Good tap down by him. Fourie couldn't get his pass. The understanding between the halfbacks not as good as it normally is. Skeepers getting the feedback to Fourie. Stransky, a lot of pressure from Lawrence Prinsloo. Well played by Stransky. Jamison, Aiken. Andrew Aiken, who's very quick, just as they call it in Afrikaans, scarpvang by Pete Muller. Once again, we may have another hold-up for injury, as this time it's Stompie Fourie who's in trouble. And there we see the underdogs, Crystal Palace, leading 1-0 against Manchester United. So this hold-up is for an injury to the Free State captain, Stompie Fourie. Interesting that neither side really able to get going. The marking is so tight and the standard of handling is not that great, but the tackling is ferocious and man on man, the tackling is absolutely of outstanding quality. Interesting, Huey, to watch here. They've taken Frikkie Botha to fullback and brought Andre Yabert into the fly-off position, which I think is quite a dangerous move. Frikkie Botha, of course, being the number 8 in the side, and I'm sure that Natal are looking to put some pressure. Oh, well, here comes Stompie Fourie back onto the field. Well, I'm sure Helgat Muller is relieved because he certainly hasn't played provincial rugby at scrum half. Fourie, Muller. Little dart, a dummy run there. Chris Badenhorst with a chance. He's tremendously strong on his feet, trying to get it back to Eben Skeepers. Again, a Natal boot comes in, but from an offside position. And as we are about to take this penalty, it's time for our Afrikaans colleagues to take over. Christo Olivier and Venan Klaasen. Ja, daar is so 19 minute wat oorbly. Natal met daardie 9 punte voorsprong en dis 'n baie belangrike skop vir die Vrystaat hierdie. Die punteverskil is 9 en hulle sal baie graag nader wil kom aan Natal. Vrystaat wat in sekere sin so bietjie hulle self onder druk gesit het tot dusver in die wedstryd, ook foute gemaak het wat onnodig was waarmee die Natalers punte aangeteken het. Maar 'n baie harde wedstryd. En is Andre Joubert.
En is nie sy middag nie. Rhys Edwards wat doordruk. Rhys Edwards met die inskop. Cheese van Tonner onder hom. Atherton wat onmiddellik by is. Natal wat afneem. Daar gevorder daar deur Tucker. Tweede fase deur Natal is weer Atherton. Soek weer aansluiting by sy voorspelers. Natal wat vorentoe speel. Val aan van hulle middellyn af. Stransky en 'n leë kolletjie aan die oorkant en Noble het baie spoed. Chris Baardmos moet terugval. Hy sukkel. Elgar Miller kry dit, moet baie vinnig skoonmaak. En dis die Natallers wat weer binne tref afstand is. Het lyk of Elgar Miller 'n bietjie seer gekry daarso, maar baie gevaarlik vir die Vrystaat. Christy Noble het ongelukkig daar oor sy eie voete geval. Anders kon daar moeilikheid gewees het. Die kenmerk op hierdie stadium, Christo, wat my bekommer van die Vrystaatse span is dat hulle my half kop verloor onder baie strawwe situasies. Dit lyk my of hulle leierloos is, daar te veel maande gesels, met die ref praat, skeieregter praat. En dit kos hulle hierdie wedstryd op hierdie stadium. Ja, die Natallers is binne die kwartgebied van Vrystaat waar hulle gaan sak vir hierdie skrum. Stompie Fourie wat self die kantlyn opsoek en 'n bietjie verligting bring. Ja, daar 16 minute speeltyd oor, dus Stompie Fourie 16 minute speeltyd oor. En kan nog weer enige skam gewen word, maar in hierdie stadium is dit Natal wat gebiedsvoordeel geniet. Maak ook foute, maar is tog vir my of hulle meer gedissiplineerd is en die Vrystaaters se foute ook beter uitbuit. Atherton, Jamieson hou kop as hy sien dat Kote iemand om afsny van sy agterlyn af. Op daardie manier die Natallers vanmiddag al baie oor die voordeellyn gekom. Stransky, ongelukkig vir hom is dit te hard. Ja, dit was onnodig skop bietjie gemors. Soos jy reg gesê het, Christo, die wedstryd nog glad nie gewen nie en Natal kan nie vir tyd speel nie. Hulle moet hulle agterlyn ook in beweging inbring en hulle moet probeer om die tree te druk. André Kloete, Stompie Fourie wat toch die oog van die bal afgehaald het. En nog een van daardie talle foute wat die Vrystaaters vanmiddag dalk nog hier te staan gaan kom. Vrystaat wat beter begin skram. Jamieson onder druk. Gebruik van Noble wat vol ondernemingsgees is. Hou hom dop as die Vrystaaters en Lawrence Prinsloo baie vinnig moet terugval en gaan dekkingswerk doen. Maar hierdie Christy Noble is 'n talent om dop te hou. Hy het baie vaart. En hy doen dinge onorthodox, maar is effektief. Ja, dit is waar, een wat my opval van hom, hy doen baie werk. Sy werkvermoë is baie hoog op die veld. Daar was weer 'n baie mooi voorbeeld van Lawrence Prinsloo, baie mooi gedek. Rudy Versaghi wat goed gespring het. En die Natallers wat treekie vir treekie nader skuif van die Vrystaat doellyn. Ja, op hierdie stadium is Natal besig om die loskrums te reërs. Maar soos ek reg gesê het, Vrystaat skram definitief baie beter as in die eerste helfte. Natal wat met 'n sop om kant te gaan. Elgar Miller wat baie haastig moet skop. Feitlik geen treeveld gewen nie en die Natallers is steeds binne tref afstand, die doellyn wat wink. En in die lynstaande is dit dusver baie effektief. Rudy Versaghi, maar veral ook Atherton wat reuse werk doen. André Kloete wat hom probeer oorstuur. Gelukkig vir die Vrystaaters, 'n hanteerfout, 'n aanslaan deur Natal. Dis hulle doellyn daar regs op die skerm, dis Natal in 'n baie aanvallende posisie. Stompie Fourie wat hierdie keer geen kanse waag nie en met 'n baie goeie buitelyn skop die druk gaan verlig. So lyk dit in die B-afdeling wedstryd tussen Vaal Driehoek en Griekwas. 12 punte verskil. WP Liga 2 punte voor teen Oos-Transvaal.
En hier op Kings Park in Durban is dit 18 vir Natal, 9 vir die Vrystaat. Hold it, kan jy hoor hoe die Natallers daar skree, waarskynlik Jameson die kaptein. Rudy Versaghi wat dit het. Sean Gage wat aanval, binnekant die kwartgebied. Helgaard Miller wat afneem, Pieter Miller so 'n bietjie in die moeilikheid, maar hy kom tog weg na Andre Joubert toe. Skoppie vir Lawrence Prinsloo, Reese Edwards wat moet kom keer. Goed teruggeval deur Stransky. En Evan Skeppers wat hom gaan laat rol. Weer 'n doellose skoppie deur Stransky. Mens moet definitief daar probeer om teen aan te val. Maar wat my bekommer bietjie van Natal is, hulle lyk my nie of hulle baie mooi afrond nie. Hulle het 'n baie goeie beweging gehad daar aan die blinde kant en die oorkant. Maar die laaste aangreep weer verlore gegaan. André Kloete voor by daardie afskop. Werner van der Merwe wat oorstuur, Stompie Fourie. Helgaard Miller. Is buitekant sy kwartgebied gewees. Noble is netjies in posisie. Chris Badenhorst wat daar is om vir hom uit te stamp. Maar weer eens die Vrystaat met 'n buitelynskop wat nie uit is nie, wat vir hulle self in die moeilikheid plaas. En hulle sukkel om weg te kom hier van hulle kwartgebied af. Ja, nee, absoluut. Dis fataal. En dit gebeur weer in tyd. Andre Joubert is definitief baie skuldig daaraan ook. Hy het baie min van sy kantlyn skop het uitgegaan. En dit sit druk op sy span. Walt Baartman. Frans kan nie sy slotte vind nie op sy springers. Natal vanmiddag al baie effektief so gevorder. En dan gaan hulle grond toe. Transvaal wat besig is om terug te veg in die oostelike provinsie. Dis nou net 1 punt verskil. 16-15. En Natal wat hier aanval, Jameson. En Helgaard Miller wat kom red. Maar die fout van Natal hierdie keer gaan uitbuit. Ja, wat my opval is dat Natal nie graag hulle agterlyn in beweging wil bring nie. Ek kan nie verstaan hoekom nie. Wat Craig Jameson met daai skoppie beoog het op hulle eie kwartlyn, sal vader weet. Ek weet nie of hulle enige vertroue verloor in hulle agterlyn, maar hulle het die agterlyn en ek dink hulle moet dit gebruik. Hulle speel baie met die voorspelers en die voorspelers gaan vorentoe, maar een of ander tyd moet hy agtertoe gaan. Rudy Versaghi wat oorgestuur het, Baartman wat baie sterk is op sy voete. Stransky wat die kantlyn opsoek. En hy kan tevrede voel met sy spel vanmiddag. Nou en dan so 'n bietjie gesukkel met sy skoppe. En hy daardie een keer natuurlik misgetas na die bal wat tot Vrystaat se 3 gelei het. Maar oor die algemeen goeie dekkingswerk gedoen. En 'n taktiese skoppe, sy span uit die moeilikheid het gehou. Waar Baartman daar met die konsentrasie op die gesig agter hom Plumtree. Stompie Fourie, Vrystaat kan aanval met hierdie ene Helgaard Miller. Evan Skeppers, die verdediging van Natal baie goed. Frans Cronje wat hom agtertoe stuur, Pote Himan wat oor die voordeellyn probeer kom. Stompie Fourie, Andre Joubert, dis Helgaard Miller, tikskoppie vir Chris Badenhorst. Coxwell wat dit pragtig optel. Hy word onderste bo geloop. Helgaard Miller met hierdie lang aangee na Pote Himan, middelveld langs. Maar meneer Van Blommenstein staan op die merk. Hy sê dit was vorentoe gewees en die Vrystaaters word teruggeroep. Baie jammer vir die Vrystaat. Hier kom definitief moeilikheid gewees het vir Natal. Pote Himan het die bal gedra. Daar was miskien 'n man oor. Potchefstroom, Noord-Transvaal 15, West-Transvaal 13. Hier op Kings Park staan die telbord 'n bietjie stil. Natal 18, die Vrystaat 9 en 8 minute speeltyd bly oor. Jameson, Stransky gebruik weer nie sy agterlyn nie. Toets vir Andre Joubert, maar dis eintlik nie 'n goeie skop nie, want Joubert het baie tyd tot sy beskikking. Coxwell kom wel baie vinnig deur, maar Joubert die kom met 'n baie goeie skop vorendag. En Natal is terug in hulle halfgebied. Ja, dis 'n doellose geskopper op die oomblik. Natal het definitief 'n man oorgehad daar, so vinnige vleuel aan die regterkant, soos Tony Watson moet mens gebruik. En dit wil al vir my lyk of hulle nou vir tyd speel, maar in 'n wedstryd soos hierdie kan jy nie vir tyd speel nie. Hulle is nie ver genoeg voor nie.
1-3 bring Vrystaat terug in die prentjie. Rudy Versaghi, Jameson, Stransky, soek die gaping. Andre Joubert wat vorentoe gekom het vir 'n skopie in die leegkassie, die moet omdraai. Stransky kom baie vinnig deur en Joubert dan met 'n baie goeie skop na die diskant toe. Reese Edwards is weliswaar hier, maar 'n baie mooi skop van Andre Joubert. Hy het vorentoe gekom, verwag waarskynlik dat Stransky met 'n grondskoppie gaan kom in die leegkassie. Toe skop hy lig langs en oor Joubert se kop, maar hy het baie goed teruggeval en die situasie vir die Vrystaat gered. Andre Joubert, miskien na ons geluister, want hy het nou 2 baie mooi kantlynskoppe geskop. Andre Kloete wat die hande lig as Gage ingooi. Atherton met baie mooi spring. Jameson, Stransky, hierdie keer gebruik hy sy agterlyn. Coxwell wat baie hard geloop word deur Pieter Miller. En op die 10 stippellyn van Natal kom alles tot stilstand. Nou ja, die Natalers wat nou hulle agterlyn wou gebruik het, maar hy's geweldig hard geloop, Coxwell. Wel, ek dink almal hou seker duim vas dat dit nie weer die konkussie is nie. Harsenskudding wat Henry Coxwell mee gesukkel het verlede jaar, wat hom tydelik van rugby wat afsien het nie. Hy spring echt 'n baie mooi, goeie vinnige bal na Jameson. En hier kom daai is 'n baie goeie vat. Hy het hom in sy spore gestuit daar, 'n harde laag vat wat daar agter die voordeellyn baie effektief was, maar Coxwell, man wat soos Wynand sê, verlede jaar baie gesukkel het met harsenskudding en stadium rugby gelos het. Hy het my daar die neus van hom, hy kan op die oog wees, op die kop voor wat baie bloei. En Natalers het reeds in plaas van op die veld, dit is voor. Brett Lambert lyk dit vir my is besig om warm te maak en het 'n stompie voor intussen met 'n hoë Aiken daar in 'n heel agterposisie. Vrystaat by die bal soek, Kloete, iemand wat wag op soek vir ondersteuning. Vrystaat wat die bal soek, Natal wat bal gooi. Sean Gage kom daar tot die redding van die Natalers en red die situasie vir die oomblik. Maar die Vrystaaters wat nou inklim met mening, hulle besef daar's 5 minute speeltyd oor en as hulle hoegenaamd 2 punte in hierdie wedstryd wil insamel, sal hulle nou moet gaan 3 druk, want hulle moet 2 keer punte aanteken as hulle die wedstryd wil wen. So lyk hy 18-9 en 5-6 minute speeltyd wat oorbly. Wel, ek sien hier langs die kantlyn is Henry Coxwell is besig om sy kop te verbind na 'n lelike sny. So dit kon nie van daai laagvat gewees het nie. So dit lyk definitief of hy terug gaan op die veld. Coxwell speel vandag in sy 65ste wedstryd vir Natal. En wat baie goeie diens vir die Natalers gedoen het op losskakel. Vandag hier in die senterposisie na die beserings van Thompson en Dick Muir. Word die geleentheid gegee om sy plek te gaan inneem en Frans Cronje kan gereed maak vir die ingooi. Dis diep, Andre Kloete het dit opgetel aan die lyn staan. Meneer Van Blommestein staan daar op die merk. Jy sien dit, Rudy Versaghi die glimlag breed. As 'n slot wat seker ook dikwels in so 'n situasie is, geniet hy dit. En die Natalers kry geleentheid om weg te kom hier van hulle doelgebied af. 4 minute speeltyd wat oorbly. En is Reese Edwards met een van daardie lang buitelyn skoppe van hom. Hy natuurlik vandag in sy 112de wedstryd vir Natal. Ja, hopelik sien ons in die laaste 4 minute 'n bietjie meer aksie. Dis 'n wedstryd wat my eintlik op die ou end teleurgestel het, waarvan ons miskien baie meer verwag het. Chees van Tonner, hy het baie hard gewerk vir die Vrystaat voorlangs. Pote Human ook, Stompie Fourie, Elgard Miller. Huiwer 'n bietjie en is Coxwell wat vir hom gaan loop. Natal wat baie ver veld vind, Cronje, die kom by, speel die bal agtertoe, maar daar was reeds 'n hanteerfout gewees. En die Natalers het baie ver veld gewen. Hulle kom amper van die middellyn af en hulle het gevorder tot halfpad tussen Vrystaat kwartlyn en die middellyn. Natalers 'n bietjie in treurad voor. Jameson soek die gaping, word ondersteun deur Plumtree wat baie goed by hom is. Samespel tussen Jameson en sy losvoorspelers baie goed. Weer eens Natal se skram. Maar hopelik gaan ons miskien hulle agterlyn sien in die laat stadium van hierdie wedstryd.
Mens moet natuurlik onthou dat Kebbel van die veld af is en sy plek is Takker. Maar die man het baie hard gespeel vanmiddag, Andrew Aiken. Wel, het sal vir my voorkom asof Natal nou so half Amerikaanse voetbal speel, probeer tree wen, kry elke keer die ingooi. Maar ek dink hulle oordoen die spel langs die skram verby. Ja, dit lyk my die FA bekerfinaal was gelyk tussen Crystal Palace en Manchester United. Telling in die stadium gelyk, die wedstryd natuurlik nog nie verby nie. Hier in Durban, Kings Park, Natal 18, Vrystaat 9 en 2 minute speeltyd wat oorbly. Wel, die skrams op hierdie stadium is 'n fiasco. Daar's geen plan nie, heen en weer val die skram in. Tal wat goed beheer, maar dan swaai hulle die skram te veel met die hoek en eintlik in die proses dis nie veel baat nie, behalwe dat, soos Wynand tereg gesê het, hulle met die tyd wen en die Vrystaatse kanse om nog hierdie wedstryd te wen is baie skraal. Jamieson na Stransky, skepskoppoging van hom. Gaan nie daar wees nie en dit is Tony Watson wat baie vinnig deurkom, maar Frikkie Botha wat teruggeval het, die is net betyds daar. En dit is die Vrystaat wat moet inskop van die kwartlyn af. Dit lyk my daar's 'n 5-tree skram. Iemand moes die bal geraak het met die hand. Ja, van Blommestein wys dit reg. So op die ou end dus baie effektiewe skop eintlik en geleentheid vir Natal om nog hier in hierdie laat stadium van die wedstryd punte aan te teken. Dan is 4-5 tree van die doellyn af. Die skrams wat maar probleme bly gee, beweeg, swaai, staan nie stil nie, die skramskakels wat moeilik kry om in te gooi. En dit tap alles energie ook van die voorspelers. Dan stort die skram in duie, meneer Van Blommestein blaas baie hard as dit uitskiet agter by Natal. Vrystaat, dit lyk of Stompie Fourie wil hardloop van sy doellyn af, Ewen Skeepers. Bedrieglike speler in die leekassie, maar Stransky met baie goeie voorgevoelens daar. Chies van Tonner is by om te verdedig, om hom te stuit, Natal wat die losbal soek. Hulle het trouwens vorentoe gegaan en kry die voordeel van die ingooi. Ja, die amptelike speeltyd is verby. Dit kan miskien die laaste skram van die wedstryd wees, hang af hoeveel beseringstyd daar is. Skeef ingegooi, beduie die skeieregter. Vryskop aan Vrystaat. Stompie Fourie wat baie graag die bal wil hê. Tukskoppie. Ewen Skeepers, Botha Human, weer Ewen Skeepers. Baie vinnig en baie spoed hierdie kerel uit vir Chris Badenhorst aan sy buitekant. Aiken sit hom agterna, Noble jag hom. En aan die oorkant word hy uitgestamp. 'n Goeie loop hier deur Chris Badenhorst. Ja, dit het gekom van twee baie swak skrams van Natal. Hulle was op die doellyn van die Vrystaat. 2 strafskoppe afgegee en nou is hulle op die verdediging. Maar dit is eintlik die soort agterspel wat 'n mens vroeër in die wedstryd al eintlik van die Vrystaat verwag het. Speeltyd verstreker is net beseringstyd wat oor is. Sean Gage verlede jaar diensplig gedoen in Transvaal, terug hier in sy tuiswêreld. Kom eintlik hier van Zululand af, goed gespring deur Rudy Versaghi. Kan die laaste skram van die wedstryd wees, sal 'n skeef ingegooi, dis Vrystaat se bal. Maar daar was natuurlik 'n paar beserings gewees in hierdie tweede helfte. Vrystaat wat baie lank hou vas, maar swaai die skram weer te veel. Ja, hierdie stadium sou mens gedink het dat Stompie Fourie die bal sou wil gehad het om vir die agterlyn te gee. Daar's geen tyd oor nie. Skrams was maar 'n werklike groot probleem. Ja, ek dink Loot Miller kry nou swaar aan die ander kant op die loskopkant. Hy het oorgeskuif. Hy skram nou teen Piet Wester. Maar lyk selfs op Andy Tucker nou aan die plaasvinger hierdie kant swaar leef teen Johan Stuyver. Ja, Vrystaat wat
Hierdie bal gaan wen Helgard Miller na Pieter Miller. Die verdediging van Natal hou, kry dit agtertoe weg. Maar nie skoon genoeg nie, dis Andre Joubert. Hy word verhoed om die bal weg te kry. Ja, so 'n bietjie gestamp, gulde geleentheid vir die Vrystaat daarmee heen. Die Natalse verdediging wat baie vinnig daar was om die Vrystaaters beweging te smoor. Jameson sommer so stokkerstyl, Andre Joubert wat hom wag in die middel van die veld. Val aan. Nie goeie aangee nie. Chris Badenhorst probeer herstel. Maar hy vind vir Baartman en vir Plumtree, Botha Human, Andre Joubert, die Vrystaaters nou 'n bietjie doelloos. Uit die gebroke spel, Pieter Miller wat begin hardloop. Stompie voor Riewer het in die hande kry, Plumtree stuit vir hom. En die skeieregter wat die eindfluitjie blaas. En Natal wat sy eerste Curriebeeker wedstryd van die seisoen wen. 2 waardevolle punte insamel hier op sy tuisveld. Hy klop vir die Vrystaat met 18 punte teenoor 9. Vir die Vrystaat dan die 3 deur Aiken en Stransky wat gesorg het vir 3 strafdoele, 'n doelskop en 'n skepskop. En vir die Vrystaat die 3 gedruk deur Pieter Miller en Andre Joubert wat met 'n strafskop en 'n doelskop geslaag het. Maar 'n wedstryd wat op die ou end nie heeltemal so aan die verwagtinge voldoen het nie. Daar was te veel foute en dit het daartoe gelei dat die spanne nie heeltemal aan die gang kon kom nie. Die Natallers wen welverdiend met 18 punte teenoor 9 en